ukimukubita amaso uhita useka. Ni umugabo ukunzwe n'abantu benshi ku isi. Abenshi bamuzi ku mazina ya John River. Ni umukinnyi wa filimi mu gihugu cy'Ubuhinde, akaba n'umukomedi ukunzwe cyane. Ni umwe mu bantu ku isi bazi gusetsa kandi bazwi n'abantu benshi ku isi. Nko mu Buhinde bamufata nk'umuntu wa mbere uzi gusetsa. Niwe wahawe ibihembo byinshi, kavuga nk'ibihembo 15 bya Filmfare Award. Muri izi Filmfare Award ebyiri yazitwawe nk'umukinnyi mwiza w'umwaka mu gukina komedi. Mu mafilime twavuga nka Diwana Mastana yakiniye mu mwaka w'1997, n'iyitwa Dulhe Raja yakiniye mu mwaka w'1998.